234 et 235 ka tafsir al-Qur'an de sura 11 et 12. Fala takwa talatu fi miriyatin ender sikkitare mimma ya'budu immorde ko koni rewde haulai bedo ta sikito sidum ko fenande ma ya'buduna be ala rewde illa kama ya'budu sona no rewirayno abaum babirabe mabbe min qabilu kadi wa inna min lam waffuhum min yabaybe nasibuhum gebe mabbe den ghayra manqusin ko aldai duitukol laga data ina gomdi me okay Musa alkitaba deftere nden faqtuli faluto ndira fihi e mayre walawla kalimatun sonana kongol sabagata adtinongol mi rabbika e morde ka jomi ma la gudi alette de nyaawete na bayna makko ne mabbe wa inna kambe la fi shakkin be nder sikkitare minhu immorde Qur'an muribin hayan e sikkede wa inna kullan andu ala hay e goto lamma la yuwaffiyannahum siona yo baybe hunnaybe jonnitaybe rabbuka jomi ma amala golleli mabbe din innahu alla bima ya'maluna ko ben gollude ko khabirun ko competido fasaqim nyibin kama umirta no yamiri da no man taba kala on tubudo ma kawndude ma wala tatawa wata on yaaru wata on bew innahu no alla bima ta'maluna kon don gollude kon fo basirun ko sutido wala tarkanu wata on onyo welde don ila alladina faade ben zalmu tonyube fatamassakum sakko mema annaru yitenge wa malakum tawalana min dunillahi ko hewta alla min awliya morde weldibbe thumma la tusaruna reptiaran walletake wa aqimi salata nyibe julde den tarafa inna hari kaseraji nyallal didi ko zulafan e ka tajere tumbere min lali morde jemma innal hasanati anduna mojjidin yudhibuna sayyiati dina bay bondi din dalika do dikura ko waju liddake ina wonande waji to ben wasbir munyo fa inna allaha la yudi wa yabata ajral muhsinin baraji mojjube ben falawla kana la tanuki min alquruni murde girele min qablikum aditidi on ulu baqiyatin jomiraade heddandeji yan hawna haraydi hadayno anil fasadi gaay ko boni fil ardi kaleji illa qalilan sona sedabe nimman an jeyna jiyabe bembe men dande min hum e mabbe ko do wadi sebe halka aw non kadi si hadaybe ben ko boni yamira ko moddi duudali buri wadobe ben ko boni are fellete tije lette de wataba alladhina jokki ben zalamu toñibe ma utrifo konko be nemina fi e mudu wakano be lati mujrimina bombe wama kana rabbuka jumma wonali li yuhlikal qura him halka ceyden bi zulmin sabu toñugol de tun walwata imbe majjo muslihuna ko mojjube zaman wayliti walaw sha rabbuka si jomma no yiduno waja'ala an-nasa wadayno yimbe ben ummatan wahidatan mofte goto wala yazaluna basayrata mukhtalifina hibe lutundira illa man rahima rabbuka shona umujumi ma yurma ولذلك كسبوا خلقهم أتجربة وتمت تمي كلمة ربك كونغول جومي مانغول هندم وندلام لأن جهنم بنيت جهنم من الجنة مرد جنة والناس يمبي أجمعين بدن دانغال يلا دان وكلا كلا نقص مدين إسو عليك إدو ما من أنباء الرسل مرد خبرو جنلابه ما نثبت به كونكو تاتا مدين تبين تنرسب مونو فؤادك برنمانده وجاء كواريما في هذه إن القرآن على الحق وموعظة إواج وذكرى إواج كدي للمؤمنين ونندكم وقلوا يا للذين ونندب لا يؤمنون تابعكم دينا اعملوا قل على مكانتكم إدو بلاسي جمون دين إنا من عاملون مدين قلوا دي وانتظروا حبيت دون رسولتا قل من دين إنا من منتظرون مدين حبيتي ولله قال ودن غيب السماوات كويرني كونك كمولي والأرض كليدي وإليه كفادي كمكو يرجع الأمر فياك الرتة كله لفق مجي فأبده ريومو كانكو الله وتوكل عليه هولوراك مكو وما ربك جومي ما ونالي بغافل كو ويلسنيد أما تعملون غايكون ننقلو ديكم سورة يوسف مكية بسم الله الرحمن الرحيم قصاجي دين هنو دودي سورة يوسف وولو تاكو سورة يوسف son famingol on famay politique on famay fi ko yete kon développement famon ko fi wiyete kon fi docteur yagal famon ko yete kon fi justice famon ko yete kon fi sécurité dum do fop modun sa jangingol a famay tawti tawhidi e aqida selludo ko woni kon e maggol on nodday lan ka numéro téléphone 628 60 53 09 657 ka sel ko même numéro 631 ka intercel même numéro ka sotel ki kad même numéro ka email facebook on wada elhaj abdullah kala
yawo.fr fi humpitagol qissaji koni ko e mudum ba o tafsir do ko fi amen mene wonbe ekkitade ben dum do sababu nuzul ala qissa ala ma yilto ton ka tafsir alqur'ana arana mo mi adi wadde lande 2012 bismillahir rahmanir rahim alif lam ra tilka dum do ayatul kitabi ko aje deftere denni almubin feñude inna min anzalna min jippinindi alqur'ana re qur'anan ko de jangeten arabiyan e hala arab la'allakum nagasano taqiluna haqqile ha alla dal nahnu men naqus alayka meden qissano ma ahsanal qasas ko buri mojjude qissaji bima awhayna sabukon ko wahini ilayka faade maada hadal qur'anu bima awhayna sabukon ko men wahini ilayka faade ma hadal qur'ana de alqur'anare wa in kunta la tanu min qablihi ko adi alqur'ana laminal ghafilin har ko ajiyado e welsindibe id qala yusuf antetu mananda bi yusuf ma kanu li bihi bem makko ya abati ko ayo baba inni mi ra'aytu mi ahada ashara kawkaban ko de sappo e go wa shamsa inange wal qamara ilirundu ra'aytu mi di do li wonande misaji dine no sujjanala haray usibbe julbe dendanangal e yesobe leydi ndin kamede lagine do mi do faalayo be jento o qissa be ƴetta be kopiyo e annabi yusuf no développer non Egypte no o munyori non o yaafori non bonnube mo ben e wadube mo kudeta e mo warde no o munyori be o yaafori be e angal warugol kasla mogojo mojjere koni kon e mun bone e musiba koni kon e warugol kasla mogo ben mido faalayo gouvernement lagine responsable be yeso be lagine fou yo jento o do tafsir surtout député be meden ben hande hiden e mardi le 13 janvier l'année 2014 114 député be meden ben fou hande nouveau be ben hibe nodda hande ka palais de peuple hibe tumbondirde fi ko honno be wadirta sariyaji leydi ndin fi ko honno be subirta yesojo ardotodo ka président de assemblée nationale haray do faala dendanangal yeso meden ben e kanyum ben député be yobe jento o do tafsir mi jonnay be numéro téléphone an on kambe député be meden ben 114 député be ƴettu numéro téléphone on 628 60 53 09 631 60 53 09 657 60 53 09 sotel gi même numéro email e be wad elaji abdoulaye kala @yahoo.fr fino be gollira ndi do leydi meden lagine no wallindiriren e mabbe leydi men lagine